čeka na svom vremenu dođu Opačak i Kuzmanić. Opačak. Povreda, prvi početnik koji pobjeđuje jedan pljesak, to se dečko prvi puta. Babić, kod nas je pobjeda Vlastović. A mi prelazimo na dodjelu medalja. U kategoriji početnika na lijevu ruku danas je prošao medalu u svojim. Jedan pljesak za Radmana, 23. strane njega čeka veliki sveć u Tokiju, tako da sretno Radmane i dečko su bažajući da će dodijeliti medalje. Idemo još jedan brončana medalja. Brončana medalja, Opačak. Opačak medalja u Sarkanci. Srebrna medalja. Srebrna medalja Visal Kuzmanić, South Power. Zlatnu medalju danas je u početnicima na lijevu ruku osvojio Zoran Pavić, South Power.